Kiharo kia Uhuru Park guku mucii wa Nairobi hiuikaine na miago mama na ikeno cia ciana hindi ya mambura ta maya ma Easter no umuthi maundu mauma ngurani. Onjoria mekurokete guku tene kuhagika mishuha ya ciana no miingi ya mishuha no yatinda igithiururuka itari wa gucogia. Uyu ari mwaka wa keri kirumanirio onjoria aya no hathara maratara hathara iria cungiriirio ni king'uki gia corona kuna thengia ya mikana iria gathikitwo ni thirikari ti aciari aingi mari na umiriru wa kurehe ciana ciao muingi-ini ihinda riri. Kuma kiharo-ini kia Uhuru Park tugakira nginyagia kanitha-ini wa Holy Family Basilica kuria tukorire mirango ino ihingitwo. Mutugo wa etikia na makiria muno a dini ya Katoliki ni gutungana kanitha-ini kuria magongona ngurani matabanagirio ari hamwe na njira ya mutharaba no ta uria Boniface Kamau aratariria mwaka muhituku na mwaka uyu matanya make matikinyanire. Katika maisha yetu, katika sisi wa Kristo wa Kikatoliki, tunajua sasa leo ndio the climax ya wakati Yesu alienda kusulumbiwa. Sasa huanga tumejiandaa na tunajua ati kweli leo hii ndio siku yetu. Thengia ya gukorwo gutiuma na igongona o riothe Kamau arauga no muhaka angirangithirie maguru make kanitha-ini. Hii nyumba ya Mungu tu nikanyange tu nipitie na niweze kufana na jina la msalaba ndio niweze kuwa roho yangu imeamini kweli Yesu anasulubiwa leo. Na kuri onjoria tauni-ini ya Nairobi marauga tigutheke hathariria matunganite nayo ndingitarika makiuga kuinukia shiringi ni munyaka utaroneka o muthenya. Since morning I've just sold 3 pairs of shoes since morning. Now I have taken like 4 hours. Ene ngari cia ukui wa muingi riu magarurite ngari ici na gucitua ngari cia ukui wa mirigo na mona shiringi kuona ngari nyingi iritumaga thabari cia kuraya riu itirauma Nairobi. Taina kwanga wakati wa biashara mzuri tunapata pesa. Unapata saizi hata abiria hakuna kitu kama hiyo, shughuli zilisimama kwa sababu ya lockdown. Kaunti-ini ya Embu o niguo maundu mekuhanaga. Namba nini ya etikia makigomana makanitha-ini na kuthingata mitaratara ngurani iria gathikitwo ya kuhurana na king'uki gia corona magithii na mbere gukunguira mambura maya. Of about 3 hours, 2 to 3 hours. Today we have only been given 1 hour only 20 minutes. Kaunti-ini ya Nakuru mirango mingi ya makanitha ya tindere mihinge o tiga kanitha nini tu kuria etikia megucamanitie. Atongoria a dini kuma gicigo kia Nakuru ya irathiro ni mamenereirie kanjo ya makanitha makiuga ni magite kurugama na etikia bururi-ini gwakinya ni gutara mutongoria wa bururi iguru rigie mikana irirathikirwo makanitha. Tukiendelea kufinya kama kanisa tunaanza kuona kwamba haki yetu kama Wakenya wa uhuru wa kuabudu tunanyimwa. Atongoria aya makiuga matiganainie uhoti wa gukinyira arumiriri ao nenda-ini cia kiriu undu uria uthiete na mbere kumahinyiriria. Tunazungumza hasa kwa sababu ya washirika wetu ambao ni wa chini na hawana uwezo, wengine hata hawana hizi simu ambazo wanatakikana wakaweze kuona ibada zikiendelea wakiwa nyumbani. Handu-ini ha Kameme TV Jitagwo Ngina wa Wadurwa.